Samari cha Mosoti Denis muraibu abasai kurase county ya Kisii ande nkora ikiama party ya ODM as a youth league. Chinga kichabono igana achire asinge nchiyoko ya erera anene mono kenda mangana abaraibe county ya Kisii bachore twamo mu governor we county ya Kisii bagenderere kumuruta mangana gose kumurutira mangana ase chintunda kitarinke na beire ngokira sana sama tukamange na beire nche muno muraibu abasaye ngokira ngakero kende tigango tuligereri na kense kogenda igona ryo sababa raiba ito bachorire ese byama ao gose bachorire ase ebiwango ao to chakraba MCA to chaba jumbe to cho mu women rep mu senator no mu governor ni president abana abantu to abire to gotieka ngatiga bakore gazi bachoretwe kero kende banyare gokonyo mwana inchi. It's so unfortunate. Anana mona so mu women rep we county yetu ya Kisii umuskedonya chinka kichonsi etokumetinga gasarika igasarikire nkikiamuria no mungina tu amanyite to gwetogeria to gutaranere kendo ranyare koreta matumaini asa oburaibu abangina ase county yetu ya Kisii umungina kagosoka ku parliament squeeze okoraba kaganyerire isiko garia chinga kichabo Jones bino bale parliament bagosoka isiko na kurutera simba mangana umuntu ukurukunga nyere Japhet Nyakundi by the way otanya gukwa na parliament no even a single day. It's so unfortunate. Egasi abono kuna kurutera simba mangana kuna kurama governor. They have forgotten what they were elected to do. Egasi abono kuna kurama simba no kuna kutabanga Kisii kire Kisii. Kisii ngobwate Kisii. Ense yonsi pipa kama ikonero chenga simba na ero kurwani especially karachi to kurukibasa South Mugirango. Ngomurwaneti no soro. Simba kagenda matanga South Mugirango woikanga ngomurwaneti no soro. Simba tanya kurwani kuna bajumba babanda sako genda. So nabo kanga abaraiba itubagwenete wikaransanse beboli ngaki what is the problem? Emechandere yo kase county yetu ya Kisii abaraiba itogo babwe togo bago ikaransa na simba bachikoiba. Soli chibesa aba echo boibi aikaranse na baibi aikaranse ne chikatel elinde bachake koibiro mwana nchi chibese. Simba obeiro mokongu na indo tenenire no mwana nchi imara. Ngachibesa cyo mwana nchi tichikoliegwa na kigeka kora simba bakomurute byara nari ko batebya baraiba minto iga injoyo ngokwana ga iga na korre siasa se myake mekenda sense murayonde bwensi pio koira simbe kyara ine ndolero yo mugusi yakuna ase sababu simba achore ne chikure meganda chikure 1270 omusikedonya tigasa bironye tali simba maana Kristo togosaba kango tali mu women rep simba ga kanete jane tiria sanse mugaso igoro sana na gatabo muze ko minto kurubo bazi tinko bagava na kurubo bazi na jane tiabe women rep tokabogori donya togataribu na Sacramento tokaimo kimonda togatara na monda twaruseti monda konya kure ngoro ime siasa ga yakonye ya elire tokamutaribu na Sacramento bono obwesi biri origentire cyo isyo cyakire ko mungaina ngatigane na simba ba minto impeachment ya Kisii county ne bwato mu cyakano botambe ngonyo musacha no mukungu baburukanire nyomba tokonyara ko babetereri bamenye ya mbarabuboka barareta mulembe azinka ekere mogote bimonda nga monda asita yagocha monda na momotebi agende impeachment na agende senatera ne back usiano ya na simba teyo mwale ko babaraya baya kango mwali gisimba muikaranse motebe ngakinga yo muchando cyakirete kayembora ya cyagete ko twera tali munyakora amasimba 24/7 mokoboka kurugo chimaguru mate simba mokoboka uchimaguru mate gorogoro simba mutanywetie cha chinka chino simba mogosoka ku parliament simba shame on you titoli go chiwancha mogendere kabirenga muneyo koramo mugava na simba tutasimama na yeye tuatebetenga gotoko egerera oborai bo mwana omutaka orure ngoro ime elindarusi abantu baito chingi munwa to ntakite ko batebirero iga bono ntoli go chigokera tuakira matuka mange twanyore mugonya kwira simba endorero mwanya kumuire kiara abantu baminto mochorire asichaino donya no wate affirmative actions funds oko represent yabasaye kwa represent yabangina kwa represent people with disability kolega asyo chorire a marking scheme ya ongo chere 2027 abachumbe bonse kwanza anta ite koira riba geri koira ne abachumbe bali ba gusinga mbya mono bago support governor na inde bamanyete gasi ya umuno mochumbe ke bagendi omochumbe barongo halifa miruka obiri manduku abuna abachumbe
babwate engencho bachoretu ntanakorra bakoira omogaba ne kiara ase sababu mbatakire gosikwa muna bagwanete gosika simba igori tukoria rero na chire no borunga chinsa chonse pia agenda yetu Kisii County no konya kuruta baraibande bachorire muna ino mochorire twara masikani na inde tosikane na litotara twara oburai abarasaye muna intutogokina togwadima ya sama tukari bosio. Leo inachukua fursa hii kusungumza kwa niaba ya uongozi katika jimbo letu la Kisii, aswa kwa viongozi wetu ambao wamechaguliwa kutoka tapaka mbalimbali, maeneo bunge, madiwani na kaunti yetu yote. Kwa wale viongozi wote ambao wamechaguliwa kwa hali ya kuongoza wananchi kwa hali ya kipekee. Tumeona sana viongozi wetu ambao walichaguliwa kutoka mirengo mbalimbali wakimkasifu ama wakimtusi mheshimiwa gavana wetu wa jimbo letu la Kisii. Mimi kama kiongozi wa vijana leo hii ningeomba kuwaonya ya kwamba lazima na sharti tukue na heshima na matamshi ambayo yanaiga mfano ama yanakuwa kielelezo katika jamii. Tulichaguliwa haswa kwa kufanyia wananchi wetu kazi kulingana na manifesto tulikuwa tumeambia watu wetu wakati wa kampeni. Itakuwa aibu kubwa sana unapata viongozi wetu asua kiongozi Donya, kiongozi Japhet Nyakundi, kiongozi Osoro na viongozi wengine wale ambao wanatusi viongozi ambao walichaguliwa na wao. Mimi ningewaambia kama kiongozi wa vijana ambao pia mimi katika siku zangu zijazo nitakuwa na maono maybe ya kuongoza. Kama Mungu amewawezesha mmetutangulia pale mbele, tafadhali kwa heshima na dhahadhima ninawaomba mkue kielelezo katika jamii ili na sisi vijana ambao tunakuwa tukuje kuwashikilia mgongo na sisi tuangalie mbele pali tunakoenda. Mkiendelea kupigana vita saa hii hata sisi mtatuua mioyo. Hatutakuwa na fursa ya kukuwa na ile hamu ya kuongoza katika siku zijazo. Ningesema ya kwamba kwa wale viongozi wote ambao wamechaguliwa, mambo ya impeachment motion ambayo viongozi wetu wanazungumza, hiyo ni mambo ya county government. The work of the MCAs is to oversight the governor. The work of the member of parliament is to oversight the presidency. The work of the member of parliament, that is the women rep, is to represent people with disability, the young people and the women. So kila mtu lazima ashikilie na ajue kazi yake ambaye alichagulia kufanya. Mkiendelea namna hii, sasa itabidi sasa kama sisi vijana, we will remove the gloves and deal with you sacamoniously, perpendicular, and it will be messy, noisy with the casualty. We are not going to beg you at all. Ni aibu kubwa sana viongozi wetu ambao they have nothing, hawana agenda ya kusungumza katika bunge. Lakini wakitoka pale bunge nje ni kama wako na media fulani, media houses fulani ambazo sinawakava kuongea mambo ya Kisii. We want you guys to speak in parliament, to represent your people who elected you in parliament, not to keep quiet in parliament and get outside after the session, then you start speaking and abusing the governor for Kisii County. Itakuwa aibu sana kwenu. Tunawamulika. Na if that is the trend, ikifika 2027 itakuwa ni hole wenyu.